араларыңыздарга урматтуу волейбол ишкибоздору. Лейлек айыл өкмөтүнүн Коргон айылында Тербеков Шайымбек атындагы спорт залда волейбол боюнча 5 Актерек айылынын тургуну Кадыров Авазбек Кадыровдун жаркын элесине арналган волейбол боюнча Лейлек районундагы айыл өкмөттөрдүн арасындагы турнирдин финалдык бөлүгү Исфана шаар башкармалыгы менен Коргон айылынын командасы. Финалдык бөлүк 7-2 эсеп Коргон алдында. Финалдык бөлүк Исфана шаар башкармалыгы менен Коргон айылынын командасы. Биринчи орун үчүн. Эми кирип атат. Дагы бирөө сураганда эле арыз кулап алып дейм. Самый Есепти көрсөтүкө. 6-10 экен, 6-10. Исфана топто оюнга кошот. Поз кылды, поз. Çeken 9-13 esep. Bunu 14-10.
de boşuna geldi ha. Boşuna geldi. Hesap. Önce 19 esas. İsmana top koş. Önce 19. Uzatma mı önce uzat. 18-22 ese. Set point.
İkinci partiya Torgon ailenin komandası jengişinden ayakladı. Saman işte değil tamam. Çabağa Türkiye'ye dönüyor. Olmaz ya olmaz. İkinci partiya. Olmaz kendine. Trost. İlim bek, yemeğe doğru. Yesepti korsat oy.
Almaz lan şu sarı blogu Slavya almaz. Gerçek. On voltresi. Yaxşı. Ondur 11. Şok kötü. 14 11. Ne oldu kavga? Sana aldık açık. Hayır tutan gidin. Hayır. Jump. Onje to ne ke? Ismini alındı. Onje to ne ke?
Çalma. Şut. 20-15. Papatya. Üçüncü partiye başladı hazır. Üçüncü parti ya, üçüncü set 25 geçe yeniken.
da lan. Cross oldu. Ahla cross oldu. Reset 4-2. Altı iki. Neyse hep 6-2. Korgon aldılar. 6-2, 6-2. Korgon aldılar. Git 4 eser.
Yaxşımı? İşte atasın bu. 15-40 oldu. Beş 15 hesap. On altı 5. Aslan attık aslan. Evet. What? La filtrate geldi Allah. Nerede? Ay. 17-5. Korgon aldıdan. Çeçuçu partiya bul.